Wat sal my skei van die liefde van Jesus? Nie eens die kruis dit se bewys how serious God se ways is undefeated. Even death was afraid because death het geawake toe God na death toe reis. So God verdien 'n prys, self die jaal het verander in prys. Halleluja. As God begin beweeg, dis 'n gedruis. Nou so ja, al die eer en lof aan God wat ons almal bog. Al word ons vleeslike liggame weer stof. Ons ewige huis is God en by God is die grootste hof. Nie eens die paradys sal ons stop. Heaven o hel is die sel, maar God gaan dit erase en 'n nuwe hemel en aarde demonstrate. Sonder ons faith of belief of permission, dis God se decision by breaking all division, divided nations to one love celebration. The end of Satan, for we all will be taken to God to receive our actual workstation. So I can feel the vibration. I can see our new accommodation.